في حاجة محيران جدا. محيران؟ ايه هي محيران؟ انت مسؤول. انا محيران؟ ايه؟ فاهم كل حاجة، عارف الخير وعارف الشر، ومعدنك اصيل بدون شك. ايه اللي بيخليك تساعد الراجل ده في العمايل اللي بيعملها؟ لأن عاوز أعيش. عندي 3 عيال أتصرف فيهم. عشان البلد كلها كده من فوق لتحت. واخرتها؟ آخرتها بقى دي يعرفها ربنا، ده شغل هو مش شغلنا. بالعكس، ده شغلنا احنا. شغلنا احنا ازاي هنعمل ايه يعني؟ زي ما قلت لك، نمشي بالقانون. يا حبيبي القانون ده بتاعهم هم اصحابه وبيفسروه زي ما هم عاوزين. القانون ده ملكنا احنا، واحنا اللي نفسره بالعقل. والله القانون اللي شفته هو السلطه والحكومه والملك. يا ده الله، يا عم انا بحبك قد كده وعاوزك يعني كده تعقل وتشوف مصلحتك فين. والله انا عارف مصلحتي. والله